nibyo igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, ndabasuje kandi bahaye ikaze, bifurije kugubwa neza kuri uyu munsi wa none, kuri itariki magingo aya ngaya turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026. Turagarutse muri studio aho tugiye kureba amwe mu makuru y'ingenzi, amwe mu makuru agezweho, ariko kandi ni amakuru ajyanye n'ibirombe by'amabuye y'agaciro ya Rubaya. Ahacukurwa amabuye y'agaciro ya Rubaya buriya habaho ibirombe bigiye bitandukanye, habaho ibirombe by'umucanga, habaho ibirombe by'amabuye asanzwe. Tugiye kugaruka rero ku birombe by'amabuye y'agaciro arimo korota, arimo icyitwa lithium ndetse n'andi mabuye akomeye cyane y'ingenzi acukurwa hano Rubaya. Hari byinshi rero abantu batigeze bamenya, cyangwa se hari byinshi mwahishwe ku bijyanye n'iyi mirwano irimo irajya mbere hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, inyungu zirimo, ndetse yewe hari icyo mutigeze musobanukirwa ku bitero bikomeje kugabwa ku mutwe wa FC23, ndetse ni bandi babyihishe inyuma, nize nyungu zihishe inyuma y'ibi bitero. Hari abatarigeze bamenya noneho, ese ibirombe bya Rubaya kugeza uyu munsi ninde ufite ibyangombwa byaho? Ese ni leta y'i Kinshasa? Ese ni Abashinwa? Ese ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ni inyeshyamba za 23 se? Ibyo bintu byose ntabwo mwigeze mubibona, ntabwo mwigeze mubasha kugira amahirwe yo kubimenya, ariko kuri inshuro cyangwa se kuri uyu munsi uraza kumenya mu by'ukuri ibyo byose, uraza kubimenya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu masezerano akomeye cyane na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bijyanye no gukurikirana inyungu z'amabuye y'agaciro akurwa hano muri iki gihugu, ariko kandi nanone FC23 uyu mutwe nawo ukomeje kubibamba mu by'ukuri ku bijyanye no kurekura ibirombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya. Bamaze kwemeza ko badashobora kurekura ibyo bice, izi nyeshyamba za 23 nizo mvuga, ndetse yewe uyu mutwe ukomeje ibitero bikomeye cyane byo gusubiza inyuma amwe mu matsinda akomeye cyane y'ihuriro ry'ingabo zari zagabye ibitero kuri iki gice cya Rubaya. Abenshi bakavuga bati nyamara byanashoboka ko uyu mutwe 23 waba waragambaniwe ugiye gukurwa Rubaya nk'uko byagenze ku mujyi wa Uvira. Igitutu gikomeye cyane kuri FC23, ndetse bikavuga ko hari gahunda ikomeye yo gushyira igitutu kuri bamwe mu bo bivugwa ko ari bamwe mu bayobozi ba FC23 ndetse n'abafashe iki gihugu neza ijana ku ijana. Bikaba bimeze nk'uko byagenze muri Uvira. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ngo ntabwo ishobora kuviriramo muri ibi birombe bya Rubaya, kuko nibo ba mbere barimo gushyirwa ku rutonde rw'imbere mu bamaze kugira ubugenzuzi bwihariye ku birombe by'agaciro by'amabuye y'agaciro bya Rubaya, ariko biturutse ku burenganzira bwatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri inshuro cyangwa se kuri uno munota hari mu by'ukuri amwe mu makuru y'ingenzi nabashije kwakira, nabashije gukusanya, kugenda nkusanya kuva mu 2022 kugeza uyu munsi wa none mu 2026. Aya makuru aragaragaza ishusho nyakuri y'ibirimo kuba ndetse n'ibirimo kujya mbere ku mabuye y'agaciro ya Rubaya, ku mirwano irimo kuhabera, kuzegukana ibi bice, ndetse n'aho ibintu birimo kwerekeza. Niba ushaka gukurikirana rero aya makuru yose maze kukubwira, ndetse n'ibindi byinshi namaze kuba nagutegurira, nyemerera dufatikanye ukurikirane kino kiganiro kuva kuri uno munota wa mbere nk'uko wagitangiye kugeza byibuze ku munota wa nyuma, kuko uraza kuba usobanukiwe, uraza kuba wumvishije akantu ku kandi uko ibintu bihagaze kugeza kuri ubu ngubu. Amakuru akomeye cyane akomeje kugenda ashyirwa hanze n'ibitangazamakuru rutura bikomeye birimo kwinjira mu mabanga y'abadiplomate bakomeye, ndetse na za diplomasi z'ibihugu, yewe n'ububiko bw'ibihugu bw'amakuru, bakabasha kuyashyira hanze ku nyungu zikomeye cyane zirimo kuboneka hano kuri bino birombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya, ndetse n'amakuru akomeye y'ingenzi mwagiye muhishwa. Hari byinshi abantu batigeze bamenya, ariko byari birimo bigenda biba, cyangwa se bikomeje kugenda biba kuva mu minsi yashize. Ayo makuru yose ngiye kuba nayava imuzi n'imuzingo. Nyemerera niba ari ku nshuro ya mbere dukurikiranye, niba ari ku nshuro ya mbere tubanye, niba ari bwo bwa mbere ubashije gukanda kuri no muyoboro, ukande subscribe cyangwa se sabone. Ikindi cy'ingenzi kandi ugomba kuba wasobanukirwa nuko ku bantu basanzwe badukurikirana nabo batarakanda subscribe, aba ari ingenzi cyane.
ariko bidakuyeho ushobora gukanda like, bidakuyeho ko ushobora kuba sharinga amakuru akagera ku bandi, ushobora gutanga ibitekerezo byawe n'inyunganizi. Aho bitangirwa muri komenti hari na link tugushyiriramo ya bamwe mu bantu bumva ko bashaka kubana natwe mu by'ukuri, batwegereye cyangwa se bakajya babona n'amakuru mu ba mbere, amavideo yatugeraho tukayabagezaho, amashusho yatugeraho, ndavuga amafoto, inyandiko zigiye zitandukanye nk'izi ngizi ndimo ngarukaho, tukaba mu by'ukuri twagenda tukwereka fact zigaragara, kuko ahangaha dushobora kubasha kugucishirizaho icyo kiganiro, ariko hari bimwe mu byo tutabasha kunyuza ahangaha cyangwa se tutemerewe. Ibyo ngibyo rero ushobora kuba wabibona mu by'ukuri aho ngaho nkubwiye haruguru. Ngiye kuba nakwinjira mu makuru. Abantu bari mu mujyi wa Goma, abantu bari mu mujyi nka Bukavu, muri ibyo bice bya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru bikomeje kuberamo imirwano, ndabasuje cyane ndetse nkomeza kubabwira nti kabisa mu by'ukuri nubwo bitoroshye ariko mukomeze kwihangana. Abantu bari mu gihugu cya Uganda nanone bakomeje kugira ngo ubwoba bw'indwara ya Ebola, namwe ndabasuhuje. ngo bura ngo indwara ya Ebola yakomeje guteza abantu cyane ubwoba ku kigero giharitse nk'uko abashakashatsi barimo kubigaragaza, by'umwihariko hano muri aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Ariko ngo ibihugu by'i Burayi bikaba bifite ubwoba busumbye ubw'Abanyafurika, kubera ko ngo byamaze kugaragarira mu mikino y'igikombe cy'isi, aho bamwe bafite impungenge z'uko ngo bashobora kuzanduramo iki cyorezo kubera no guhura na bamwe mu bazaturuka ahazabera ahagaragara kino kibazo. Ndasuhuza rero abantu bari mu gihugu cy'u Burundi, abantu bari mu Rwanda, abantu bari mu bice byose barimo mudukurikiranye, ndabasuje rwose kandi mbahaye ikaze ku buryo burambuye, mbahaye ikaze irambuye. Hano tugiye kubana muri iyi minota itari myinshi, itari na mikeya cyangwa se itanarambiranye, ariko ndizera ko uraza kuva hano kuri zino mikoro, uraza kuva hano muri kino kiganiro ubashije kumva amakuru y'ingenzi ndetse unabashije gusobanukirwa byose utigeze umenya kuva hambere kugeza uyu munsi. Turibaza rero ni ayahe masezerano yaba ari hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Amerika arimo gutuma uyu munsi abenshi bavuga bati mu by'ukuri ibintu bigaragara ko M23 yaguzwe, bavuga bati leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, none bamwe harabaza bavuga ngo yagurishije umutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igurana umutekano, abandi bakavuga ati biri mu nyungu z'abayobozi. Ese ni ayahe masezerano ari hagati y'ibihugu byombi akomeje kuvugisha benshi? Turaza gusubira inyuma gato tugane mu 2022 ubwo hatangiraga kubaho amasezerano ku kijyanye n'aya mabuye y'agaciro ndetse n'ibice bicukurwamo amabuye y'agaciro, nibwo ibintu byari bitangiye, ari nabwo imirwano ikomeye cyane yari itangiye. Turareba mu by'ukuri ku cyitwa memorandum yabayeho hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse Zambia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahangaha nicyo bitaga ngo battery value chain, yariyo ntego ikomeye cyane yagombaga gukorwa. Itariki nyirizina ibi byabereyeho igaragaza ko ari itariki 13 Ukuboza. Iyo tuvuze Ukuboza ni ukwezi kwa 12 ahagana mu 2022. Ibi ngo byakorewe i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo hashyirwagaho amasezerano yabaye hagati y'ibihugu bitatu, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Zambia ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nuza gukurikirana icyitwa battery value chain, uraza gusobanukirwa akantu ku kandi ibijyanye n'aya masezerano. Harimo na gahunda zo kugabanya mu by'ukuri gukoresha ingufu z'ibikomoka kuri peteroli, ibyangiza ikirere n'ibindi, ariko inyungu n'ubundi zikagaruka cyangwa se zikava ku bijyanye n'amabuye y'agaciro. Hari ugufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Zambia, nicyo cyari kigambiriwe ngo mu bijyanye no kudakomeza kugurisha gusa amabuye adatunganyijwe, kuko buriya ngo iyo amabuye adatunganijwe hari parts wavuga ko ziba zirimo kwibwa, kubera ko iyo atunganijwe hari bivaho bikajya uruhande rumwe bikaba bikenewe, ndetse urundi ruhande hakaba n'ibindi nanone ibyo byatunganyijwe nabyo bikagurwa ukundi kandi ku giciro gihanitse kurusha uko bishobora kugurwa biri hamwe. Hakaba rero ngo mu by'ukuri ko icyo gihe aya masezerano asinwa byari ngombwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Zambia kujya byitunganyiriza ayo mabuye bigakorerwa imbere mu gihugu, ndetse bikanabaho ko yifashishwa mu gukora izi battery ndetse no guteza imbere inganda byanze bikunze izikora ibikomoka ku mutungo kamere nyine w'amabuye y'agaciro. Nk'uko amakuru abigaragaza ngo uwo bita Antoinette Karambayi
nka Samba icyo gihe yari minisitiri w'amabuye ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo w'ibi bijyanye n'amabuye y'agaciro, niwe washyizeho umukono arabisinyira ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku ruhande rwa Zambia, minisitiri w'ubucukuzi wa Zambia icyo gihe nawe yari ahari ashyiraho umukono. Ku ruhande rwa Amerika ibigo byinshi kabisa biba byinjiye muri iyi dosiye. Abahagarariye US Department of State bari barimo, abarimo USAID, abarimo icyitwa US International Development Finance Corporation DFS, nabo bari mu bagize uruhare mu ishyirwaho ry'aya masezerano. Ndakubwiye ngo ni amasezerano mu by'ukuri yo mu 2022 mu kwezi kwa 12 tariki 13 nibwo yashyizweho umukono. Turakomeza tuze kugezana n'uyu munsi, nahereye mu by'ukuri mu minsi ishize kugira ngo twumve ese byahereye kugira ngo tube uyu munsi turi kuvuga ko ibirombe bigiye bitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byamaze guhabwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari n'abaturage barimo babyamagana. Gusa icyo ugomba kuba wamenya, aya ntabwo yari amasezerano yo guha Amerika ibirombe. Nicyo ugomba kuba wasobanukirwa, ndetse ni nacyo gisobanurwa hano, ahubwo ngo yari cyitwa Memorandum of Understanding. Numvamo understanding ni ibijyanye no gusobanukirwa, ariko nanone bigakorwa mu rwego rw'ubufatanye, mu rwego rw'inganda ndetse n'ishoramari. Uraza kwibaza uti se hari ibirombe byahawe Amerika? Kugeza ubu nta nyandiko iri official cyangwa se y'umwimerere, nta nyandiko ya leta cyangwa se amasezerano rusange y'umwimerere yerekana ko Amerika yahawe ibirombe bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bweruye. Ariko hari ibiganiro, hari imishinga y'ishoramari n'inyungu z'ayo masosiyete y'abanyamerika mu mabuye y'agaciro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abamwe bakavuga bati nyamara ubu bwaba ari uburyo buri indirect Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahawemo amabuye y'agaciro, nubwo benshi batemeranya n'iyo ngingo. Ibirombe bikunze kuvuga ko byaba byarahawe Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu by'ukuri hazaho urutonde rw'ibirombe bitatu. Impamvu tuvuze ngo ni bitatu ni uko kubera ko nyine ni zone nini zicukurwamo amabuye y'agaciro, ariko usanga zirimo imyanya minini cyane igenda icukurwamo amabuye y'agaciro, byagiye bihabwa inyito y'amazina abihagarariye. Turabanza kuri Rubaya, ni kamwe mu duce mu by'ukuri bivugwa ko ndetse kari no Rubaya nta muntu utayizi kuri iyi si. Nkeka ko aho igeze Rubaya imaze kuba igice kizwi cyane. Iyi Rubaya rero menya ko iri kuza ku mwanya wa mbere w'urutonde bivugwa ko ari ibirombe bikunze kuvuga ko byahawe Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se biri mu maboko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo benshi batabyemeza. Ni kimwe mu birombe bigaragara muri teritwari ya Masisi hacukurwa amabuye. Mu by'ukuri urebye ntago twavuga ko mu by'ukuri ntabwo ari ibintu byoroshye, kubera ko hacukurwa icyitwa Korota, icyitwa Tantale ndetse na Casterete cyangwa se Gasegereti. Rubaya ifite agaciro gakomeye cyane ku isi, kuko zino Korota zicukurwa muri kino gice cya Rubaya. Nta muntu nkeka ko nawe, kubera urimo kutwumva, kubera ko birashoboka ko yaba yaraturutse ahandi, ariko kubera ko igikoresho urimo kwifashisha habayeho Korota, niyo mpamvu cyabashije kuba cyabaho kugira ngo ubashe kudukurikirana. Kubera ko Korota yifashishwa mu gukora smartphones, yifashishwa mu gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye, icyitwa AI chips, kimwe mu bintu bigezweho cyane. AI chips cyangwa se bateri z'imodoka zikoresha amashanyarazi, missile drones, ndetse icyitwa avions n'amasatelite. Urumva ko Korota ifite n'ibuye ry'agaciro rikomeye cyane, cyangwa se rikaze kugeza uyu munsi, rikenewe kandi ku isi mu gihe turi mu isi y'ikoranabuhanga n'iterambere. Ho Katanga cyangwa se Ruraba bakunze kuvuga ko ariho Katanga, ariko abenshi bakavuga ko ari ibirombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya. Ahangaha hacukurwa icyitwa Cobalt ndetse na Cuivre, byinshi cyane, ntabwo ari bikeya, byinshi cyane. Tukajya ku birombe by'agaciro byitwa Manono. Ibi biherereye ahitwa Tanganyika, hacukurwa icyitwa lithium. Ni kimwe mu birombe bikomeye cyane ku isi bicukurwamo lithium nyinshi, by'umwihariko no muri Afurika. Ukumva ko mu by'ukuri ahangaha ni Ruraba, ni Manono ndetse na Rubaya. Ni ibirombe by'amabuye y'agaciro bivugwa ko byamaze guhabwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kugeza uyu munsi hakaba nta nyandiko nyirizina igaragaza ko mu by'ukuri ibi birombe byaba byarahawe Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kuba ibi bivugwa rero mu by'ukuri kugeza kuri ubu ngubu hari amasezerano mashya yavuzwe, nubwo ibyo ngibyo turimo tugarukaho ari byo mu 2022 mu mpera z'uwo mwaka, ntabwo byagarukiyeho gusa, ntabwo byabaye ngo bihagarare, nubwo bitigeze bitanga umusaruro navuga ko ari 100%, ariko vuba aha bidatinze mu by'ukuri nibwo hongeye kubaho amavugurura ku bijyanye n'aya masezerano, ndetse biri no mu bikomeje kuvugisha benshi bavuga bati noneho kuri ino nshuro biratandukanye, ibibaye 2025, 2026, 2024 bitandukanye n'ibyo twabonye 2022. Reka duhere 2024, 2025 turebe ese ni biki byabaye muri aya masezerano. Mu 2024 na 2025 Perezida Felix Tshisekedi yakomeje ibiganiro na Amerika ku mutekano, amabuye y'agaciro ndetse no kugabanya icyo bita dependance ku Bushinwa. Repubulika Demokarasi ya Kongo yagiraga ku Bushinwa, ni ukuvuga ngo kwishingikiriza ku Bushinwa kwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabiganira Repubulika Demokarasi ya Kongo ku buryo bwo kubigabanya, babiganiriyeho. Ariko wumvishemo ingingo y'amabuye y'agaciro nayo ituraje inshinga kugeza kuri uyu munota, nayo iri mu byo Felix Tshisekedi yakomeje aganiraho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ingingo eshatu nk'uko byumvisha. Hari abakunze kuvuga ko ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri Felix Tshisekedi, Minisitiri w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse na Minisitiri w'umutungo wa leta, ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko uwitwa Anthony Blinken, USAID ndetse na US State Department ni bamwe mu bashyirwa mu majwi yo hejuru, cyangwa se ni ibigo n'abantu ku giti cyabo bavuga ko bagize uruhare mu bijyanye n'isinwa, mu bijyanye n'ishyirwaho ry'ubwo bufatanye hagati y'ibihugu byombi. Ariko icyitonderwa, nta masezerano yuzuye yashyizwe hanze avuga ko Amerika yafashe Rubaya cyangwa se yahawe Rubaya byeruye, cyangwa Amerika yahawe uburenganzira bwo gucunga ibirombe by'ahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru Rubaya, kubera ko bivugwa ko hagomba kuba imikoranire, hanyuma za sosiyete zikomeye cyane z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro zikazava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigahabwa ikaze, ariko zigakurirwaho 10% bijyanye n'imisoro bagomba gutanga. Aya ngaya ni amahirwe akomeye cyane agiye guhabwa izi sosiyete z'Abanyamerika, ndetse agaha ikaze Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko akagabanya ngo icyo bita dependance y'Ubushinwa kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo, akaba ari na zimwe mu nyungu z'ingenzi zikomeye cyane iki gihugu cyaba kibona, ndavuga Repubulika Demokarasi ya Kongo, muri uko gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uraza kwibaza rero niba havugwa amasezerano nk'aya ariko niherurwe ko mu by'ukuri hari ibikorwa bigomba gukorerwamo, nizihe nyungu ziri ku mpande zombi. Uruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo nirwo tugiye kuba twaheraho. Hari ukubona umutekano n'ubufasha bwa diplomasi. Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ishaka ko Amerika ishyigikira kuri iki kibazo cya M23 100%, iyishyigikira ku kibazo cy'uruhande rw'u Rwanda 100%, umutekano muri Kivu zombi. Ibyo ni bimwe mu by'ingenzi bivugwa ko Repubulika Demokarasi ya Kongo ikeneye byanze bikunze kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba mu buryo bwa diplomasi bakabashyigikira ndetse no mu buryo bw'umutekano. Yewe bivugwa ko kuri ubu Amerika yatangiye gukora ibyo yasabwe byanze bikunze na Repubulika Demokarasi ya Kongo, kubera ko abenshi baravuga bati Amerika nk'inyeshyamba z'umutwe wa 23 ntizisiba kuvuga ziti, ntizisiba gutangaza yuko ngo zaba zibangamiye no kuba ano masezerano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika agenda abogamira ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko byagera kuri M23 ngo aya masezerano akabakasa. Ikindi ni ishoramari, kubaka inganda zitunganya amabuye imbere mu gihugu, akazi ndetse n'imisoro, ariko by'umwihariko ku bijyanye no kubaka inganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo ahangaha yagombaga kuba iri hejuru cyane. Hari ikindi nagiye nkubwira, kugabanya dependance ku Bushinwa cyangwa se kwishingikiririza kuri ubu Bushinwa, aho Ubushinwa bugenzura igice kinini gicukurwamo cobalt ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero bikagaragara cyangwa se bikaboneka ko Repubulika Demokarasi ya Kongo isa nkaho itakifuza gukorana n'Ubushinwa cyane, ishaka kuba yakwigobotora ikajya no gukorana n'abandi. Ari na muri urwo rwego bivugwa ko iki gihugu cyifashishije Leta Zunze Ubumwe za Amerika
nka kimwe mu bihugu by'ibihangange, nka kimwe mu bihugu bikomeye cyane. Turaza kureba ese Amerika niba yaritabajwe kugira ngo mu by'ukuri ikore bene ibyo bikorwa ku bijyanye n'aya mabuye y'agaciro, nta nyungu yo ifitemo cyangwa se izabonamo. Ibyo nabyo uraza kubyibaza. Niba Ubushinwa rero bucukura amabuye y'agaciro hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo menshi, bivuze ngo ibindi bihugu biraza kujya guhera mu Bushinwa. Icyo kintu rero kiri mu byo mu by'ukuri Amerika ishaka guca, nayo irashaka kugabanya nanone ubwiganze bw'Ubushinwa. Amerika ibona ko Ubushinwa burimo buragenzura cyane cobalt, lithium ndetse n'icyitwa processing plants nyinshi cyane ku isi, bityo Amerika irashaka icyo bita secure supply chain mu bijyanye no kugeza ibicuruzwa hirya no hino, ariko ikashyiraho uburyo bwizewe mu gutanga ibicuruzwa, ku buryo ki abenshi bazabona ko gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari amahirwe y'ingenzi. Ari nayo mpamvu havugwa ko hari korodoro ihuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Zambia ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika izagabanya ibiciro by'ingendo ndetse n'uburyo ki amabuye y'agaciro atwarwamo. Hari ukubona amabuye y'ingenzi kubera ko mu by'ukuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo ziri mu rugendo rwo gukoresha imodoka zikoresha amashanyarazi, gukoresha AI, icyitwa AI chips gikenera amabuye akomeye cyane. Hari icyitwa military technology ndetse n'amabatiri y'imodoka, amamoto ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bikenerwa umunsi ku wundi, kuko bikomoka kuri peteroli hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kino gihugu kirashaka kubigabanya. Hari icyo bita influence politiko muri Afurika, by'umwihariko hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashaka rwose ko muri aka gace bahagira ijambo, ubwiganze bukomeye cyane. Uraza kwibaza se ko turimo kubona ibyo byose birimo kuvugwa hagati y'impande zombi, umutwe wa 23 wo ufite ibirombe bya Rubaya kugeza kuri iyi saha cyangwa se ubigenzuraho uhagaze he, uhagaze ute muri aya masezerano? M23 igenzura cyangwa se yegereye Rubaya, Masisi, imihanda y'ubucuruzi bw'amabuye. Rubaya yafashwe na M23, AFC M23 mu 2024. UN ndetse n'inzobere mpuzamahanga zavuze ko kurota iva Rubaya yagiye inyuzwa mu Rwanda. Ngo ari nayo mikoranire hagati y'umutwe wa 23 na Leta y'u Rwanda. UN niko yatangaje. Turaza kwibaza ese ibitero biri kuri Rubaya bihuriye n'aya masezerano twumva yo mu 2022, twumva yo mu 2024 no 2025 yabayeho hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ntabe amasezerano yo gutanga, ahubwo akaba amasezerano yo gukorana ku bijyanye n'ibyo birombe ndetse n'ayo mabuye y'agaciro. Byanze bikunze rero icyo ugomba kubamenya, Rubaya iri strategique cyane. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irashaka kongera kugenzura ibirombe no kwerekana abafatanyabikorwa nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ishobora gukurikirana icyitwa supply chain. Niyo mpamvu rero FARDC wazana M23 ndetse aba bose barimo baraboneka ku mirongo y'imbere ku rugamba, bivugwa ko barimo kurwanira iki gice kiri strategique, barimo kurwaniriza ingufu za Rubaya. Ibyo ngibyo birazwi cyangwa se biratangazwa. Ese Amerika yaba ifitemo uruhare mu bitero kuri Rubaya? Ibyo uraza kubyibaza, cyangwa se ni ikibazo buri muntu uwo ari we wese yakwibaza. Niba twumva ko hatigeze habaho amasezerano mu by'ukuri yo guha ibirombe Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko hakaba harabayeho amasezerano y'ubufatanye na Amerika, ese iki gihugu cyaba gifitemo uruhare mu bijyanye n'imirwano? Nta gihamya igaragara 100% yerekana ko Amerika iri gutera inkunga igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufata ibice bigiye bitandukanye, gusa ahubwo hari ibihugu bivugwa ko bifasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko hakaba n'ibihugu bivugwa ko bifasha M23. Gusa ibyo ntacyo bitwaye ku bijyanye n'iyi dosiye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'amabuye y'agaciro. Nta gihamya rusange irerekana ko Amerika iri gutera inkunga ibi bikorwa. Ibintu bizwi nibi: Amerika ngo ishyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo buri diplomatique. Na Amerika yamaganye M23 inshuro nyinshi, yasabye u Rwanda guhagarika inkunga kuri M23 bijyana no gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo u Rwanda rwahakanye rukavuga ko ibyo bitigeze bibaho. Amerika kandi ifite inyungu mu kubona amabuye atanyuzwa mu mitwe yitwaje intwaro, bityo iramutse ikoranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yajya ibona amabuye anyuze mu buryo bwiza, ku buryo aya mabuye adashobora no kuba yabera mu by'ukuri
ikibazo gikomeye cyane mu ruhando mpuzamahanga ndetse no mu mategeko mpuzamahanga. Bityo hari abasesenguzi bavuga ko Amerika ishobora gushyigikira uburyo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagarura control ku birombe, ariko ibi si igihamya ko US iri mu ntambara direct cyangwa se yamaze kugera muri runo rugamba ijana ku ijana. Ibyo byo ugomba kuba basobanukirwa, ntabwo bihura habe na gato. Ni iki dushobora kwitegura rero muri aya masezerano? Ati bishobora kuzana ibintu byiza, inganda nshya, imirimo, amafaranga menshi ya leta, gutunganya amabuye y'imbere mu gihugu, kugabanya ubujura bw'amabuye. Ariko hashobora kuba ko competition hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa yiyongera kubera aya mabuye. Gukomeza intambara zishingiye ku mabuye nabyo byarushaho kwiyongera. Icyitwa ruswa, abaturage batabona inyungu nyazo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kuko buriya nk'ibirombe bya Manono, bamwe mu baturage baravuze bati ese ibi birombe nibiramuka bihawe Leta Zunze Ubumwe za Amerika byose ati bizatugendekera bite? Ikintu cy'ingenzi cyo kwitondera ku mbuga nkoranyambaga, nanone kugeza uyu munsi harakwirakwizwa amakuru ariko si byo ngo Tshisekedi yagurishije Kongo cyangwa se Amerika yafashe Rubaya. Ibyo byose ntabwo ari byo, gusa ni bimwe mu bigaragaza cyangwa se mu bishingiye ku nkuru zigenda nyine zijya ahagaragara. Kugeza ubu nta nyandiko yemewe n'amategeko yerekana ibyo, ahubwo hari geopolitike, amasezerano y'ishoramari n'intambara yo kugenzura icyitwa supply chain y'amabuye y'ingenzi ku isi atandukanye. Turaza kureba ese Amerika yahawe ibirombe bya Rubaya, nta masezerano rusange bivuga. Ese hari ubufatanye ku mabuye? Nibyo koko ubufatanye burahari. Reka rero nkubwire ko kuri ubu ngubu hamunuwe, tugiye kureba mu by'ukuri twifashishije amatariki n'imyaka kugeza kuri ubu ngubu ibijyanye n'amabuye y'agaciro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bimeze gute. Hanyuma turaza gusoreza kuri kampani z'abanyamerika ziri hano muri aya mabuye y'agaciro. Tariki 13 Ukuboza 2026 i Washington n'ibiri Pluto i Washington DC, Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Zambia na US basinye icyitwa Memorandum of Understanding ku cyitwa Battery Value Chain. Intego ni ugutunganya cobalt na cuivre muri Afurika, gukora batiri z'imodoka z'amashanyarazi, kugabanya kohereza amabuye adatunganyijwe hanze. Abasinye harimo Antoine Nsamba Nkarambi ndetse na US. Twabigarutseho icyo byahinduye rero nubwo Amerika yatangiye kongera kwinjira cyane mu mabuye y'agaciro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane kubera competition y'Ubushinwa. 2023 mu kwezi kwa mbere ndetse na Kamena 2023 US, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye gahunda yo gushora imari mu gutunganya amabuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gushyigikira icyitwa Clean Supply Chain. Muri icyo gihe Ubushinwa bwari bumaze kugenzura igice kinini cya cobalt ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. 2023 n'ubundi Rubaya ikomeza kuvugwa cyane. Raporo z'umuryango w'abibumbye zatangiye kuvuga cyane ku bucukuzi bwa Kolta muri Rubaya ndetse no ku nyungu z'intambara muri Masisi. Rubaya ifite Kolta nyinshi cyane ku isi, iri strategique ku buryo bwose bushoboka. Amabuye akenewe mu buryo bwa AI, gukora amatelefone za mbisire ndetse na drone na za satellite. Reka dukubite 2024 mu kwezi kwa mbere ndetse no kugeza mu kwezi kwa gatatu 2024, umutwe wa 23 wongeye kwagura ibice ugenzura muri Masisi harimo Rubaya, access z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ingaruka, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itangira kuvuga cyane ko intambara ifitanye isano n'ubujura bw'amabuye y'agaciro. Niko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangiye kuvuga. Mu kwezi kwa kane 2024 M23 yafashe Rubaya. Iki ni kimwe mu bintu bikomeye byabaye, kuko Rubaya ari ingenzi, ni ahantu hacukurwa Kolta nyinshi cyane. Raporo mpuzamahanga zivuga ko hari amabuye anyuzwa mu Rwanda avuye muri iki gice. Mu kwezi kwa gatanu ndetse kugeza Nyakanga 2026 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye kwamagana M23, aho basabye guhagarika inkunga y'ingabo z'u Rwanda kuri M23 ndetse ishyigikira diplomasi ya Rwanda na Nairobi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zihangayikishijwe n'icyo twakwita instability mu bijyanye no kugeza ibicuruzwa ku masoko ndetse birimo amabuye. 2024 hagati FARDC wazarendo bongera ibitero muri Masisi, aharimo Nyabiyondo, Rubaya, Sake, Mushaki.
abahanga bagaragaza ko kurwanya ibirombe ari imwe mu mpamvu zikomeye. 2025 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza gushaka icyo twakwita partnership na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se ubufatanye. Tshisekedi ashaka icyo twakwita ishoramari, umutekano kubafasha, ndetse yewe n'icyo twakwita diplomatic backing. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje gahunda y'icyitwa Critical Minerals Strategy. Ni strategy ikomeye cyane nyine. Competition hagati y'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika irarushaho gukomera, aho Ubushinwa bukomeze kugenzura ibirombe byinshi ndetse n'ibijyanye n'ibikorwa remezo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigaragaza ko zishaka kuzana amahirwe mashya ndetse na kampani nshya no kubashaka gukorana nayo. Kugeza ubu 2026 intambara ya Masisi na Walikale irakomeje ndetse ibice biri strategique imirwano irakomeje. Gusa hakomeje kuvuga kongera control, aho bivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje diplomasi, ibiganiro ndetse n'uburyo ki bwo gushyira igitutu kuri 23. Hari kampani z'Abanyamerika zivugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nazo ugomba kuba wamenya, nk'uko mu by'ukuri bigaragara mu by'ukuri cyangwa se bigarukwaho. Izo kampani tugiye kuba twazigarukaho. Icyambere icyo bita Freeport MC Moran. Ikindi iyo ni ya mbere aricyo bita Cobalt Metals. Iyo ni yakabiri icyo bita Attachment US UK Bucket cyangwa se irafashwa n'Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo ngomba ko wabimenya. Hari iyo bita Attachment, iyi nayo rero mu by'ukuri ni sosiyete ikomeye. Hari icyo bita Alpha Mine Resource. Iyi ni kampani yakunze kumvikana cyane. Rero turaza kwibaza kampani z'Abashinwa ziganje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aricyo bita CMOC, China Molybdenum, ni iya mbere. Iya kabiri nicyo bita Score Mines, iya gatatu nicyo bita Zijin Mining, iya kane nicyo bita Haoyu Cobalt, hari icyo bita Cotel, na amwe mu masosiyete akomeye cyane mu by'ukuri Ubushinwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari mu bijyanye n'ibyo bikorwa. Nko kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu by'ukuri bigaragara ko hari gahunda ikomeye cyane ibigomba gukorwa, ariko bikavugwa ko mu by'ukuri ibyo bisa nkaho byihutishijwe ku buryo buhambaye.